Hallelujah. Hallelujah. Akabongwe lophilayo. Wafa wavuka. Kodwa iBhayibheli lithi angakavuki wehlela ngisho nasezindaweni eziphansi. Wehlele eHades. Wathabatha amakhiya eHades. Lawa sathane bekakhiyele abantu ngawo. iBhayibheli lithi mhla Jesu afa esiphambanweni kwabamnyama emhlabeni. Ngisho nelanga lasaba kumbuka. Umhlaba wazamazama. Kwavuleka amathuna. Kwaqhekeka amadwala. Kwavuleka kwadzabuka sihenqo sethempeli. iBhayibheli lithi ngaleta tikhathi ngale kwesihenqo sethempeli bokungena abapriest. Uma umpriest angenile ngale bebambopha ngeliketani ngoba nayo unetono takhe. Kodwa uNkulunkulu emuhle ezulwini wathumela Jesu umpriest lomkhulu kuthi bonke labakholwa nguye babe nokuphila okuphakade bangene embusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wamthumela Jesu. uJesu wathi uma afa kwadzabuka sihenqo sethempeli lokusho ukuthi everybody has an access to the holy of holies. Wonke umuntu lokhona lohleli phasi une access yokungena ngale bokungena abapriest khona. iBhayibheli lithi umpriest uma bekangena ngale anetono bekafa naye ingakho bebamdonsa ngale liketani. Kodwa uJesu wangena kwadzabuka nalesihenqo sethempeli. Umpriest angena ngale lesihenqo sikaze sidzabuke. Kodwa mhla kungena Jesu sihenqo sadzabuka. Lokusho ukuthi noma ungena value bantu bakubita ngemagama, bantu bakubukela phasi ngoba sewukholwa nguJesu une big value. Bese ngibobani thina? Uyathi ngisahleli phansi I count back and look back. Ngithi ngifike la 2002 nyalo siku 2026. Whose power is that? Mandla bani lawo? Mandla Jesu. I'm still walking strong. Ngiphilile. Ngoba ngikhonza lo wasifela. Wathale ngesiphambanweni wathi babe bathethelele. Uhleli lapho nje uthethelelwe. But ngoba awufuni kuvula ingqondo nemehlo netindlebe, awuboni ukuthi uhleli tuke licala lelaphela kudzala. Cala lakho laphela. Bonke labakholwa nguye bandlulile kufeni nasekwahlulelweni. Kodwa bangenile ekuphileni lokunguna phakade. Ngoba kuyomiwa phambi kwakhe. Ngilona lwatilanze ngemaqala akhe. Kuthi wendeni usasela. But enhlitweni yami ngithi Nkosi uJesu kufa kwakho makungabe lide kimi. Nabo bonke labalalelako namhla kuthi Jesu wafa wavuka. Labakholwa nguye banokuphila lokuphakade. Bathi labanye Jesu mntwana Maria thina sifuna uNkulunkulu thina sikhuluma naNkulunkulu asikhulumi ngaJesu. iBhayibheli lithe kuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akudalwanga lutho. uNkulunkulu ubeke Jesu lithi Jesu ube yitshe legumbi elangcatshwa ngabakhi. Bakhi ngithi lekufanele sakhe indlu yethu yakamoya ngoba nasila siyakha la. Zakha indlu tethu takamoya. Lithi labakhi they rejected Jesus Christ as cornerstone. uNkulunkulu wamgcoba waba icornerstone. Uhleli nje mina ngikasindiswa ubita abantu labasindisiwe ngebasindiswa. You are rejecting the cornerstone which was anointed and ordained by God. Nawufunza kulenye incwadi la kuthiwa Jesu wathaqedza kushumayela ende tibonakaliso netimangaliso labantu bagijima beta kuye
kodwa Jesu wababona ngaphambilini bagijima beta kuye bafuna kumgcoba abe yinkosi ngoba kwaIsrael bokunale nkinga yokuthi bangaphansi kombuso wamaRoma. Jesu ekubona lokho wamonyuka kubo ngoba aketanga kuba inkosi yokugcotshwa abantu basemhlabeni. Jesu wagcotshwa nguNkulunkulu ezulwini. Lithi iBhayibheli wamisa waba ngaphezu kwemakhosi wonke wamenda inkosi lephakeme ngokwesimiso sikaMelkizedeki. Yingakho kuJesu wonke amadola ayoguqa ayoguqa. Nasikhuluma ngemadolo sikhuluma ngetifo tonke, never mind ukuthi sifo lesinjani ngoba ngemivimbo yakhe siphilisiwe. Through his stripes we are healed. Noma sathana ngakutshela ukuthi lesifo silapheki sekusikhathi lesithe ngihamba naso, kodwa mina ngithi according to the records, through his stripes we are healed in the name of Jesus. Ngoba wena you have power to command the healing power into your body. Ngoba soyangena ngale ndzaweni lengcwele la kunema blessings, la kunetibusiso, la kuneligqobo khona. You are not just an ordinary human being, but you are the powerful image of God. Ufana na nkulunkulu. You are so powerful. Don't back down. Don't be discouraged. Don't allow the enemy to tell you that you are powerless. You are so powerful if you believe in the Lord Jesus Christ. If you know that Jesus Christ died on your behalf, you were supposed to die. But Jesus Christ entered the courtroom and accepted that he is guilty on your behalf. Therefore, make use of the opportunity. Siphila emhlabeni sinemandla okunqoba Satan. Siphila emhlabeni sinemandla okunqoba sono. Siphila emhlabeni sinemandla okunqoba tifo. Siphila emhlabeni sinemandla okunqoba kufa. Siphila emhlabeni sinemandla okunqoba abathakathi. Siyaloywa kodwa siyanqoba. Ngaye uKristu Jesu lo wasifela nalosithandzako. Bengitothekini namuhla kulaba labakhona labafundzako labase university la eTulu nale phakathi edrobheni. Shine there. Shine there. Phakamise bazali bakho lapha. Phakamisa ibandla lakho. Phakamisa community yakho. Siyabona lapha abantwana banatha ngabutala abanye bafana babambe manje nedlotshwala ngibati kahle ngoba kunetitrade kunanani kunema whisky ngikuhlukanisi kahle ukuthi ngoba ngayihambanga le ndlela. Labafana ngihlangana nabo lapha eTulu babambe 2 yabo le ubunye bubhalo eHenisi lobunye bubhalo wathi ngithi bafana bami la nito wendani la bathi sila university sitofundza ngithi nitsakwa kangaka nine nitofundza la lento lenikuyo bafana bama iqali ngani nathi sake saba away from our parents, saba away from our pastors, saba away from our community, saba away from our neighbors, but we represented them well. Ingako today we are so rich spiritually, rich physically, rich in all angles, because we are blessed. Because we accepted the blessed Savior Jesus Christ and we lived for him as young men, as young people. Bafana besifundza nabo laba besikhonza nabo kuboma SEM
laba besikhonza nabo lema college besikhona khona laba babambelela kuKristu uma ngakhomba bona namuhla you can see these young men they walk with God and they are blessed. uNkulunkulu angeke akushiye ingakho ngisishayina lapha euniversity uyophuma lapha uthola umsebenzi uyophuma lapha wakhekile uyophuma lapha ne-degree ne-diploma ne-certificate ngoba wena uhambi wedwa uhamba naKristu ngoba na uhamba nalotshwala uyogcina ukuqasha umsholozi uthi so wena second year kanti ufeyile wonke ama-modules e-first year unyaka wesi-3 uthi third year kanti sebakuqosha nasesikolweni uvule espaza lapha. But if you are in Christ uma kuKristu uyophuma ne-diploma yakho uyophuma ne-certificate yakho uyophuma ne-degree yakho uthi uyafika enkonzweni soyafakaza uthi bazalwane ngiphasile bengigraduate ngoDisemba asukume lo mnyama-ke athi amfana wami bofunzayo uthi hayi bengifunza mhlambe kumbe bofunza lo kumbe bofunza i-marketing kumbe bofunza yini athi hayi biya ngala msebenzini bathanda advertiser bafuna i-marketing manager ngisakhuluma nebaphathi bami kuqala siyakwenda phela bengisatshela labantwana be-Sunday school ngani siyakwenda sethu baphasi labakhulu sithi kule position le hayi mani nangu zibani uyatimisela ngokusebenzeni uyahlonipha uyafundziseka ngicela sifake yena. Ungikhuluma lo munye uqala umhla kwaMeyi sikhulume nama supervisors sakhuluma nema manager abati labanye ngale ukule position lokungikhuluma ngoba usebenza very hard. Awubamangala bathi awuphuma euniversity ngoDisemba February soyasebenza awuhambi wedwa uhamba naJesu you are so disciplined uyakholwa you are shining. Phosi ngashumayela sithini na phosi ngashumayela sithini na ukhona Jesu bonke labakholwa nguye banokuphila lokuphakade kuphila lokuphakade siqala ezulwini siqala namhla uphile lamhlabeni tono tikhona ngalana ngala kodwa uthi Nkosi nami ngikhona lamhlabeni kodwa ngiphe amandla Nkosi ngoba imihla ngemihla Monday ngiyanqoba na Tuesday ngiyavuka ngiyathandaza ngiyanqoba ingako umpostoli Paul uthi siyambonga uNkulunkulu lo sihola njalo odondweni lokunqoba uthi imba isiyo yethu silwa imbi leyanqotshwe siphambanweni mhla Jesu athi kuphelele kufeziwe. Believe in the power of the Holy Spirit which is within you. Don't move around uyothandazelwa nabaprofeti bemanga man. Don't move around uyongena ama one on one longati ukuthi lo muntu lokungenisa one on one ubuya ku musu wena unayo i-access yokungena la ku Hall of Holies why ungangeni lapha why ufuna ukuthandazelwa kani wena wonke malanga kani wena wendani ngemlomo wakho nangalamadolo akho why don't you pray to your God? uNkulunkulu wakho lomatiko uwedwa ngoba kunoNkulunkulu wasebandleni lapho sidumisa khona sonke mara khona uNkulunkulu wami lengihamba naye ngiyi-one lengimbita uma ngithi Nkosi ngiyakwadi wena ungiwelise mawa wangiwelisa mifula wangiwelisa mifudlana wangikhuphukisa tinzaba ngithi ngibukane nokufa wangikhipha emlonyeni wokufa sake sangenelwa lapha ekhaya sangingafiki la kaMagugu
ebusuku bosidlani baphula umnyango bakungena sesihlangana ekitchen ngabona ukuthi kubi ngathi ngegama lika Jesu sidlani lo phethe sibhamu sabuya phansi ungafuthulile linamandla leligama la Jesu linamandla leligama la Jesu linamandla leligama la Jesu livusa labafile Jesu wavusa wamisa umngcwabo thiwa lo mfelokade bekasayongcwaba umntwana wakhe lo bekasele naye okugcina Jesu wathi angathi kusilomfana bebamfake tukwane ngoba sathi kusidzala bebangcwaba njani kodwa Jesu wathini wathi vuka Jesu sivuka kulokufa kwakho lokuko namhla vuka in the name of Jesus Jesu uthi kulamaketanga kaSathane loboshwe kuwo be free be delivered in the name of Jesus Jesu ngoba sisasenabo bantu abakholelwa tukesinyama sisasenabo bantu abakholelwa kuma generational cases nawugezwe ngengathi ya Jesu ayisekho lento leyo lento ema generational cases nawugezwe ngengathi ya Jesu ayisekho ngoba ingathi ya Jesu yabangcwele ingcwele namhla isasekhona lithi iBhayibheli Jesu wakhuphuka nayo otingilosi takhuphuka nayo njengebufakazi la Jesu la wabuletha phambi kwaNkulunkulu kuthi sengicedzile ngibafele labantu here is my blood ingakho solo siyahlabela sithi shall never ever lose its power the blood of Jesus Christ Jesu akakadzinwa ngempilo yakho unemandla you might think ukuthi Jesu udziniwe ngawe akakadzinwa Jesu yashumayela ngala uthi asiweleleni ngaphesheya kwelwandle uyathi ukuthi uyapi nathi abawele bashone ngale kulenye isinaro ngoba bekavamile bofunza tincwadi tabo Mark John Luke Matthew bekavama kushumayela ngala batholakala asiweleleni ngaphesheya kulenye isinaro Jesu asiweleleni ngaphesheya akabatshela ukuthi uyapi kanzi attenda iproblem yemuntu iproblem lenzala lo muntu unale problem uhlala ngale Jesu uhlala ngadane bafunzi bakhe bawelela ngephesheya kwelwandle nabathi la bafike baphumela khona baphumela emathuneni bathola indvodza lebe idzabula amaketani lehlala emathuneni ishaya abantu iBhayibheli lihle indvodza nayibona umuntu aqhamuka bemphuthuma imdzabdzabula kodwa mhla aqhamuka Jesu yasangiluka yathi Jesu wayibuta wathi ngibani wena wathi ngiligiyoni lokusho ukuthi kunenqumbi yamadimoni lakhuluma le demon lelilaka lendvodza athi ungasibulali sicela kongena kule tingulube Jesu akazange wathi hambani niyongena kule tingulube kodwa lamadimoni athi celela ayongena kule tingulube tagijima tayongena elwandle kunamadimoni latokubalekela wena ngoba sowuna Jesu nomlilo ngoba Jesu ngumlilo loqothulako lama generational cases letindvo letikulandzelelako titawubaleka wena nawuthethe step lesikhulu uma mfundisi sekakuthandazela athi mfundisi labanetinkinga letsoso abete ngala phambili fika mfundisi uyasithandazela ngithi umsebenzi sowusele nawe manje ifasting isele nawe funza live lenkosi kusele nawe kunikela kusele nawe kutiphatha kahle kusele nawe
bese tonke letinto tiyabaleka. Bese tonke letinto ngoba wena sawuthwele lo mlilo kamoya lo ingcwele lo nkulunkulu, ngoba uNkulunkulu unguJesu, Jesu ngumoya lo ingcwele, bobathathu bayi-1. Masinyane sitawuhamba tokhala licilongo. Uyabona na ushumayela kulesikhathi lesi, you are preaching in critical times. Ngobe ushumayela esikhathini sokukhuluma iqiniso, hayi isikhathi sokukhuluma amanga. I rather not preach than speaking lies in front of you. Bangamane bangangihleli ukuthi ngishumayele kunokuthi nginiyenge ngikhulume amanga ngobe ngiyohlulelwa ngokukhuluma. Siphile esikhathini sokugcina. Fanele sitibute ukuthi Nkosi, uma iAmerica kwenteka so sikuphi nesikhathi? Usho ukuthini? Uma iAmerica yenda so usho ukuthini? Nakulwiwa kangaka spiritual Nkosi usho ukuthini? Bekufanele libandla ngabe likulesimo leso. Uma usase ku comfort zone yokuphumula uthi ngiyaphumula, njengalokhu siphumula singede etinkonzweni. Come tomorrow Monday, ngeke uthole namunye babe bangcono bomake. Ngeke uthole youth ngeke uyithole. Bantwana bahlala bathi bastudisha njalo mara bagcwele la mgwaqeni. Nathi sifunzile esikolo. Ngako ngatshela labafana ngathi bafana bami, la nikhona khona kufika ngani lento le. Nathi sidlule khona la. Sisesikhathini sokubuta uNkulunkulu ngoba Jesu sowenda njani uyabuya. Isambulo chapter 3. Uthi bambisi chapter 3 verse 11. Revelation chapter 3 verse 11. Uthi bambisisa lokulonako. Yenda njani? Yenda njani? Bambisisa lokulonako, bambisisa lokukholwa kwakho. I am coming quickly. Hold tight what you have, so that no one will take your crown, to renounce the faith. Bambisisa lokulonako ukuze ngiyeza masinyane. Ngako wena bambisisa lokulonako ukuze kungabikho lokumuka umqhele wakho. Labakholwa nguye bayombathiswa imiqhele. Inkosi uqobo uJesu Kristu. Abasuli izinyembezi. We are not just coming to church. Maybe you, but not me. I am not just coming to church. I mean business with God. Yingaka ngikhunjutwa umfundisi kusingithandaze. Angikhunjutwa umfundisi kufunza iBhayibheli. Angikhunjutwa umfundisi kusinginikele. Angikhunjutwa umfundisi ukuthi kufanele ngiphile impilo letfokotisa uNkulunkulu. Ubone ukuthi siphila etikhathini tokugcina. Ubona even types of clothes we are wearing. You could see that even the church is joining the standard of the world. Libandla lijoina live instead of live lijoine libandla. Yingako lento yethu ibukeka ayinamandla. Emsebenzini bangasithandaza. Bani bathula bathi du. Ngisho emsebenzini la ngisebenza khona ngathi emsebenzini wakho. But uhlangana nabo bagqoke amasudu ngelisondo baye esondweni. They don't have power. Abanawe amandla. Lithi bonke laba mamukelako wenza njani? Wenza njani? Wabapha amandla. Ukuba babe yini? Bantwana bakaNkulunkulu. Onendodana unani? Onendodana unobufakazi. Ngiyaphuma ngiyi-1 ngithi mina ngisindisiwe. Ngiyathandaza. Ngoba ngibambisisa lento enginayo. Ngiyashumayela njalo.
uyeda masinyane. So bonke laba mamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, laba bangazalwanga ngantando yendoda nangantando yowesifazane kodwa bazalwe ngokukamoya. Ngoba uma wamukela Jesu, you are born again. Usidalwa lesisha kwakuqala kundlulile. Tono tabo khokho wakho nani akusabalelwa kuwe ngoba wena uguqile phambi kwakhe njengaloku iBhayibheli lisonke amadola eguqa phambi kwakhe, uguqe in time. Uguqe in time wa confess ukuthi Jesu yini uyinkosi. Ngoba wonke umuntu kufanele a confess according to God ukuthi Jesu uyinkosi. Manje labanye bayoguqa esikhathini lekungasiso bavume nabo ukuthi nangempela Jesu uyinkosi, baguqe bavume. Kodwa ngisakhona amandla kulaba labakholwa nguye ngoba ubaphile amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uthi lo munye, hey ngiyazama nedi ngiyahluleka. Asewamukele lamandla manje. Asewamukele lamandla. iBhayibheli lithi abapostoli bahleli bahlangene lapha eJerusalema ngoba Jesu emva kokuvuka kwakhe wathi abayohlala eJerusalema balindzele isithembiso lesingimoya loyingcwele. iBhayibheli lithi ehla amandla kamoya oyingcwele, ehla angumlilo. Ngakho uNkulunkulu uthi ngiyowenza izikhonzi zami zibe ngamalangabo omlilo, ngenze izingilozi zibe yimimoya. Hamba ufunda iBhayibheli lakho. Isencwadini yamaHebheru. Ngeke ngikutshele ichapter, but labafunda iBhayibheli bayayadi lento. Ngowenza izinceku zami noma izikhonzi zami zibe ngamalangabi omlilo, ngenze izingilozi zibe yimimoya. Why kufanele sibe ngumlilo? Why kufanele sambe siphakathi komlilo? It's because kunamademon around us. Yinye into lesatshwa amademon. Umlilo kamoya loyingcwele. Ingakho wonke umuntu kufanele agcwaliswe ngamandla kamoya loyingcwele kuze kuthi amademoni sathane lo ngaphakathi kwakho abaleke. Ungajatshuliswa kuphela kutala esontweni. Ungajatshuliswa kuphela ukuthi une membership yala esontweni. Jatshuliswa kugcwaliswa ngamandla kamoya loyingcwele. It's been long uNkulunkulu ahamba nathi. Uyeva ngibala 2002 nangifika la. What about le minyaka lenye lesemuva lele ngiphilile? uNkulunkulu sola uhamba nathi. Ebunzimeni uyasithwala. Emahlathini uvula indlela. Ngabe siyomnikani na? Uthi umhlabeleli ngiyomnika iqobo lwami. Anginako lokunye. Bambisisa lokhu lonako kuze kungabikho lokwamuka umqhele wakho. Lithi liqilongo nalikhala umthandazo wethu awube yi1. Nkosi ngithandazela kungasali. Nkosi ngithandazela kungasali. Nkosi ngithandazela kungasali. Exodus chapter 3 lapha ku verse 1 ofika ku verse 7. Ngiyashumayela njalo. Exodus chapter 3 from verse 1 to verse 7. To verse 8. Exodus chapter 3 from verse 1 to verse 8. Bible lithi Moses bekalusa ahamba ekwaluseni. Kodwa wabona isihlahla lesivuthako. Moses wenta njani? Wabona isihlahla lesivuthako. Kanti uNkulunkulu ovutha lapha esihlahleni. Uyabona le problem lonayo lesola ingapheli ingasuki. uNkulunkulu wakho lo lapha. Ufuna iattention yakho uNkulunkulu. Bible
lithi Moses ngoba sekuyamcaka ukuthi hayi man emahlathini kuhlala kuvutha manje lesihlahla sivutha singapheli lesi. Uma aqala Moses akhuluma lokho kuMoara iBhayibheli liyasho lithi uNkulunkulu wambona ukuthi sowuba worried. I-attention ya Moses sekulesihlahla waqala uNkulunkulu wakhuluma Moses lenzawo lome kuyo ingcwele yenta njani ngoba lenzawo lome kuyo ingcwele yenta njani lenzawo lome kuyo ingcwele wena irresponsibility yakho kwenta njani kukhulumula ticathulo takho. uNkulunkulu akafuni isambe esimbathe emasaka la ngcolile niyangiva. Uyasebenza emsebentini la isikhwameni takho ufake kwetimbanze ugeze ngalokunye kwemandi nalokunye kwemithi mara uthi uyakholwa. Nguwe lo layitela abantu ukuthi sibanje ngaloku akwenta so emsebenzini nguwe lo layitela abantu emabhuti wena lesikhonza nawe la. Nithi uNkulunkulu atibonakalisa kanjani how God should manifest himself in our midst. uNkulunkulu atibonakalisa njani phakathi kwethu thina lesithi siyamkhonza nasine bantu labanjalo. Nguwe loqinzetela umzalwane losebenza naye ngoba wena uku high position ngabe wena uku low position lo mzalwane ku high position nguwe lo gengapha nabantu labangakholwa against lo mzalwane abe sabotaged kuze umsebenzi wakhe ungabi right mara uthi uyakholwa wena. Khumula lesicathulo. Khumula lesicathulo. Support your manager. Support your supervisor. If you have a problem with your manager, approach him. Mina ngisebenta le mara ngasuka le ngisebenta khona ngayi officeini le manager ngala. Ngakokota. Abamtshela iPA yakhe yamtshela athi kunamhlabani. Uthi ufuna ukubona uyabuta uthi ungifunelani ngathi hayi ngitekuwe wavela wathi ngene ngangena sahlala sakhuluma. Today we have a very strong relationship and understanding. Ungasabotage umuntu ngemsebenzi wakhe kanzulu ikholwa ubophele magang. Khumula lesicathulo leso umenza weni lengcwele. Inzawo lengcwele ngilekhathi sokhuleka ngilekhathi sithandaza la esontweni wena utithola ula inzaweni lengcwele kanzi ugqoke ticathulo letingcolile letibheke etulu letingakapolishwa. You are not fit kuba kule ndzawo leyo. Ingako when we come to church we wash ourselves, we wear clean clothes, we polish our shoes. Siyathandaza Nkosi ngihlambulule Nkosi ngilungisise Nkosi ngigeze ngoba licilongo lingakhala at any time. As libandla laNkulunkulu aliyekele kuphila live during the week liphile livangeli ngale 2 hours lesingena yona la. Ngoba licilongo litokhala masinyane. I-aim yaNkulunkulu ukuthi sonke siyobona umbuso wezulu. Moses nasakhumulele icathulo takhe uNkulunkulu uyaqala ukhuluma naye. Ngani Moses okhumulile ticathulo takhe letingcolile. uNkulunkulu uyaqala ukhuluma naye uthi uNkulunkulu Moses ngikubonile ngivile ngoba uNkulunkulu uyakuva mara ukuvele kudzeni usekudzeni na uNkulunkulu. Uthi ngivile ekhala kwabantwana bami ngakubona ngako ngente njani ngehlile. uNkulunkulu wehlile namhla. uNkulunkulu wehlile wehlele wena wehlela impilo yakho ukuthi njengaloko ehlile tilungise organize yourself. Ube ku good position. Ulungele kuva uNkulunkulu makhuluma.
ulungele ku receive ma downloads from heaven to you. Asikho ekudlaleni la. According to mina bese ngifisa ukuthi ngibe nesikhathi sami naNkulunkulu. Nginga attend namunye emhlangano la sihlangana khona. Ngoba iAim yethu ukuthi siyobona Jesu. Manje lemihlangano yenda singabi nokuthula. Ngoba kuyaphikiswana lapha. Ngoba lapha emihlanganweni labanye abakholwa noma sichumayela ngimela kodwa angikholwa ngoba sikwathi thina kubona umuntu lokholwako sathi ukuthi umzalwane wethu utobona lama elements okungakholwa ingakho iBhayibheli lithi kill the members of your body bulalani malunga omzimba okuyinhlebo okuyinzondo okuyini liyabala iBhayibheli utova umzalwane ngendlela kuphendula ngayo ukuthi unenzondo Maria sezulwini uNkulunkulu wenza kanjani walithanda ini izwe kangaka waze wenza kanjani wanikela ngani ngendodana yakhe ukuba iloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade uNkulunkulu athethe isinyathelo lesingaka bazalwane lesikhulu kangaka sokusithanza waze wanikela ngendodana yakhe kodwa umzalwane wamzonda kangaka umzalwane wakhe waze wanikela ngaye kuSathane ngoba amzonda umzalwane wakhe ibuyaphi element yenzondo within us in the church khumula lesicathulo kungumthandazo wami nami ukuthi ngingakandlula emhlabeni ngiphe bazalwane lithando lami ngiphe bazalwane smile sami uyathi ukuthi lesinye isikhathi umzalwane uselisizini ngokumbingelela kwakho nje smile hawu make sibani ungimake vini make sibani kunjani hey umuhle manje hey inkosi iyasithanza lo mzalwane lendizophahla uyaphila now na 50 rand now na 50 rand ukhiphe lo 50 rand umnike ngilendo uNkulunkulu lasibitele yona ngoba iBhayibheli lithi live liyakunzonda live liyowenda njani liyakunzonda ngoba live liyasizonda thina sendenani njani sithanzane to overcome the world uyakhuluma uNkulunkulu naMoses is so clean ukuposition ngoba lana utivala ngebuso lithi iBhayibheli uNkulunkulu asakhuluma naye wativala buso mara nyalo ngoba so clean nawuqhubeka ufunza lencwadi uNkulunkulu sekaqhubeka hamba siyathola ukuthi kulesinye isikhathi uNkulunkulu Moses wakhazimla baze bambalekela so ufana naNkulunkulu ukhumlile ticathulo letingcolile wa-aligna impilo yakhe wafana naNkulunkulu uNkulunkulu soyakhona ukukhuluma ngaMoses ukurescue lelibandla uNkulunkulu ufuna ukurescue libandla lakhe namhla ngawe but you are not in the position labantu kufuna baphiliswe bangakabekwa tandla la ngeglory yaNkulunkulu inkazimulo yaNkulunkulu phakathi enkonzweni bantu lana kufuna basindiswe umfundisi asengakashumayeli sisadumisa yingakho the music ministry is very important in the church lokusho ukuthi now la ku music ministry you must pray you must fast you must read the word of God ngoba wena ungumfundisi longala manje wena longale ku music ministry ngowe nangikhamuka lapha ekugcini ngikuva uhlabelela kufuna ngikhohlwe nokuthi ngigqokeni ngingene la sengijulukile ngiva lokuphila lokuhlatshelelwa ngilomzalwane lohlabelelako sike saba nayo intombatana kudzala lapha esibuyile bathi ngilungile wakangwenya
bongeke ukhona kuresista lichorus noma liculo ahlabelele uqhamuke late wena lokusho ukuthi wena bokubita ukuthi ufike early enkonzweni ngoba utawuqhamuka sowugijima ujulukile manje lo muntu nahlabela njalo ucabanga ukuthi umfundisi usanomsebenzi wokushumayela. We must be in a position yokuthi noma uthula ama-announcement usathi ngiyanibingelela egameni likaJesu demoni limemete liphume libaleke lapha ngoba ubitele ligama la Jesu uku right position ukhona lomnye babe wakaNkosi anginosho ama initials wakhe lebe sihlala khona Khonze Alliance uma funza ama announcement bokusindiswa abantu angintsheli ngento yaphesheya ngikhuluma ngento lemine lengingayibona into lenye lengike ngeva ngayo kuthi nasowushonile loyo ngiyacabanga nyamata kunomusho ligama lakhe thiwa bekadlala ikeyboard emvuselelweni ehla amandla kamoya lo ingcwele kwakosa ukuthi ashiyele keyboard athandazele abantu nge position uNkulunkulu lafuna libandla libe kuyo selikhumule tikathulo. Today we have a big problem with musicians in the church because they come to play the instruments batsakiwe. Most of them which I know, the keyboardist and the likes, by enough. They live the world life. Libandla litophila njani liqala le that is a case phela. kuNkulunkulu ngoba libandla alisile umuntu libandla la Jesu walifela. Nathi lesishumayelako Mr Mkawu. Siyalikweleta libandla lokuphila impilo engcwele. Lingathi libandla Mhlabane yashumaye kodwa Mhlabane. Awu Mhlabane. We owe the church. Ngisashumayela so. Fanele amadimoni abaleke. Fanele bazalwane bathuleke umthwalo. Athi babendlova buyela lemsebentini wakhe eLeidenburg ne. Athi abuyela emsebentini wakhe eLeidenburg. Athi wathi ngifike ngithwele ebandleni. Kodwa uthi Mhlabane umashumayela manje. Ashumayela. Wow. I'm free and I'm free indeed. Babona emsebentini uproducer lenye performance ngoba ukhululekile Mhlabane bekashumayela uku right position Mhlabane uku right position. Lento le is not for specific people, it's for all of us. Lento yaNkulunkulu lento yokuphila lempilo lento yokukhumula letikathulo letingcolile kwethu lokho is for us ukuthi njengaloko ngisaphila I must take off my dirty shoes man. Njengaloko ngisaphila la kufele pride man kuthi mina ngame scientist ngifundza science phelele pride ngoba sifundzile la ngokuhlukahlukana but we must take off that rubbish man silahle phasi singene ngithi bebantwana bakaNkulunkulu siguqe phambi kwaNkulunkulu sivume etono tethu sithi thobe sithobele nalabanye bazalwane man asikhona nokuthobelana uthi Jesu manine bathi Nkosi umyalo lomkhulu losishiyana unguwe uthi Jesu uthi ukuthi nithandane uma nina nithandana mina ngiyobadonsa ngibalethe lelibandla bekufanele ngabe sekude indzawo la bekufanele ngabe sesinwebile sishonele nangala so I problem ayikho kuJesu problem ikithi how we live how we walk sikhuluma nje la lomunye umzalwane ekhaya lakhe ekamereni phasi kombhede phasi komcamelo ufaka ingubo yamadloti but uyaqula uthi we worship you Lord niyathi uNkulunkulu kusilende emadloti izonda njani manje
Niyalifunza iBhayibheli nje. Niyalifunza iBhayibheli. Niyathi uNkulunkulu ukuthi lento emadlodo izonda njani. Lo munye uthi hayi angigijime ngiyothwasa ngibuya ngidogeza ngibuya ngitokhonza. Now ne problem kunemoya lomubi lokungenile. Report kubafundisi, report ebandleni. Kuthi mina nangilele kwenteka 1 2 3 bakukhulekise bazalwane bakukhulekele bangene nawe enkonzweni yokuzila. Kubaleke lo moya longcolile ngoba amadlodo akasiwa uNkulunkulu. Umoya waSathane. Labanye bathenga imoto ugijima uyoyibika emaputo ngikhona acela umfundisi amthandazele. Labanye bathenga indlu ugijima ulanza abantu bakhe bambona bomakhelwane bakwathi kusukhonza la eAssemblies of God. Batibona tinyanga takho busy tiyathela lapha kulelikhaya lakho lolithengile. Mara lekhaya ufuna lo msebenzi wasizilisa la wathola lo msebenzi. So uthenga indlu lanza abantu bakhe ebusuku. Bayothandazela lendlu bayothela letindo tawo lendlu lethandazelwe ngithi udzelela thine udzelele naNkulunkulu funa ngingakandlule emhlabeni Jesu angakabuyi sinitshele manje ukuze siphelelise sonke enzandweni nasebukhoneni bakhe siyombona Jesu. Bathi mhlabani wakhuluma kangaka kusho ukuthi yena vele 100%. Uthi umpostoli Paul nama ngisho ukuthi ngiyibambile. Kodwa I'm pressed. Nama ngisho ukuthi ngiyibambile bazalwane. But I'm pressing on. Ngiyazilulela izandla zami towards my highest calling. Ngikhohlwe ngalokwangemuva. Lengingakwenda lokungidlisa amahloni. Kodwa ngizilulele ngaphambili. Niyamuva ekugcineni umpostoli Paul ukuthi uthini? Uthi ngikulwile ukulwa lokuhle. I fought a good fight. Sengiyahamba, I'm going. Usho njalo. Yekela ukuthi na ushunyayelwa uthi lo mfundisi yena uperfect yini? Ubuyaphi lo moya wakho lo? You have the spirit of rebelling against God. When God talking to you, you rebel, you talk back to God. Who are you? Ngoba lo mfundisi uvule live lenkosi. Njengaloko sivule live lenkosi lapha. Intando ya Jesu Kristu ukuthi nalicelongo olikhala sonke sombona yena. Asitilungiseni Jesu angakabuyi. Lenkonzo uNkulunkulu ayibekile kuwe. Ufuna ukuqala ukhumulele ticathulo soyakhuluma uNkulunkulu athi yenkosi ngikhona la ngifuna ukukhulula makhelwane wakho wenda 1 2 3 kodwa wena hamba ungena kamakhelwane ufike ufunze scripture leso ukhulume na ubese umfunzela le scripture so uthandaza naye uthola uNkulunkulu wena awukhulumisani namakhelwane nikwatelene. But usane chance yokukhulumisana namakhelwane. Usane chance yokukhulumisana nalo ngabakhulumisi. Ngoba liqilongo selizokhala. uNkulunkulu ukhuluma kangaka ngoba uyanithanza never. Never. Nani bantwana bethleni lapha euniversity uyanithanza uNkulunkulu. Faro umabuta Moses athi njengaloku nithi niwenda mhlatshelo nihamba nabo bani uyababala abantu labasho ukuthi sihamba nabasha bethu nemfuyo yethu nako konke kwethu nibaliwe lapha nine bantu abasha more especially you males nine besilisa ngoba indzaba lenkulu kakhulu ubona live libe corrupt so ingala kithi ngoba thina sinenkani nepride nokungalaleli thina madoda sinelverse lethu special niyalatha leliverse lethu leli special uNkulunkulu walibhala lapha ngathi ngiverse 8 niyalatha ngiphi lencwadi which book leli verse lemadoda angicela ningifunzele leli verse angihambi la ningakangifunzele leli verse li verse lemadoda angiko hlala phansi ningakangifunzele leli verse
anilathi niyabo ukuthi you don't have the knowledge and the information. Nokuphikisana ngibani loyo awusifundzele lona livesi lemadoda kuphela ayisile bantwana ayisilabo make ayisilabo make livesi lemadoda ngicela litholile alifunze masinyane. Ngakho-ke ngifisa sengathi emadvodza yonke indzawo angakhululeka aphakamise tandla letingcwele ede lulango nembango. Shokuthi lapha etindzaweni letingcwele kuyaphikiswana lapha emasontweni. Athi afika umuntu athi sengigciniwe ngaphandle ngene enkonzweni uthola amadoda ayaphikisana anelulaka izandla zingcolile akasingcwele ngoba iBhayibheli lithi siphakamise izandla ezingcwele babuvi singenalulaka singenakuphikisana singenalulaka ngisho nasemakhaya sithi sithethe sibuye nganeno baze basho basimara baba ukhuluma liqiniso. Ngoba siyathetha ngiyanondla la ngibabe loyo utshela lo mkakho lo lekhathi umkhulumisa bakhona beba very better handsome and well educated guys laba bebamkhulumisa but wazamela wena wakhetha wena 3 years down the line ngiyakondla lana awendi 1 2 3 ayisiko lokho well akufanelanga sibe loose Mr Mathebula ngoba singaba loose lo mkhumbi yongena ehlathini but again singa overdo size sikhulume sikhiphe emavi langakhe sekufuna lo maka aphendula athini lo maka asiphela ngimane ngakugana ukhona Sipho he so handsome beka ngikhulumisa nanyalo sangikhulumisa ngoba lokunye bamane bayathula abantu abelibani Inkosi yomusa nibusise nami ngiyanithanda na Jesu uyanithanda amen.